Sirau Mia kakilaya suway de
kaya palinayay Niyaya soan dengan tumanayay Maka ilaya manaya katuan niya Maka kegawakan Setano adi-adi ayo anak kaya matang binarwe Iya mana pergi kenal tunai nadimake Nia kazupa kalko kayung buwadi Ani deni safari Ibani keyusaku hukuman Nispa kasapangali naikan usapakan Tanana di makuau munai kuasana sempaduguni Ikat lewas sapakan saya magundibe Kuapa bilang apa walu suka tiada Ekane masa paina wadi Irina panana dia So ekane masa paina pakan bilang atau yang sedemikian dai pada dilanan keteramin beruau kain no mai Bekali pengis tapi itu ayo sapai Patan udah aman. Kataya mededam sama satu koneman Ina koya bira ya leki ya salah pali ane Ino kia masa ya isomu ante ya pali nawan Iya man, kira ka. Main tahu bu. Desa pagi aida puena dari desa ambulan Tumbi sapin puena kaliyo kita santangan Ada dalam paman berpasa Manakan sama watan Tunggu sama bendi buena Untuk bertongan Kelakon dia raih Wana kadinang Sudah kami pengingin mengapang kapanian bisa diiring bengai kuasai berat kuasai berat kai ya besai rokon begitu madiai beluai suberato kalutau Inanilalahu naena usapang katan bersama bendi berena ina ona siruan Selepan bulaki ay persiding tiay ranana kadenay nawana itatao bani perimanan Sebenarnya dia ibu tuan Kumpulani wai ayam ayam binar Kali wawa berperan berun Inaka alusia perutaku pergi sai-sai Inani sapang kali tanu deni Hati ada iwana kapupui sai ketengaramin beroka di yawana salimai
Kapu pergi sai kapu kuya madu dia selai ya aku madu oh ya tinggal apa nela madu dia sokeni seni tawana ya aku mandu dengan Untuk beranak raya kanakan semua panen ayahku pemandu dia bagi saya berinasi mengawal sarana ayah tua pandai beliau atau dan mana lagi Manomam ciri sa live. Ako maiidang kali modern Isenaki asiyay ko Bentuk yan akarayag Mamuda ikakaasar Pwedeng panguan kay Sikisisino niyay na Lalis ngom nare lapit tiga masalah ibu. Pagkay na mati ay nauli ngay sa diwan kadino masalin diyaw na isinapakaran kaya tiyaro aniyan sa mga makaraganda malukan wadang titira bakan wapitiluwe mahula ikakaasar tayo tuwakan pikir ko na sa kigana kuwawan na Pangada to kuwi din nami iya pamikirakan na Mahode ikay kasar na di kanana pusiratan na Pwedeng kuwe ketotaliya aratir dugung kay Isay sa suludung ayaw kuya na bermahidung Katawan na kailanan ng nanay wakadiri dua di kadian pepengan dia sakit ini dulu kaya apa dia nawan kantai lulu Ya belar.